Mwongeye kwirirwa mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV, Indondo TVN, turabasuhuje aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi tubararikira amakuru uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Turi mu ijoro turagira ngo tubagazeho amakuru makeya twabateguriye mu ncamake. Turakubitira muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turebe uko byifashe ku mirwano ikomeje kuhavugwa ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatikanije, harimo ingabo z'u Burundi P5 FDL Wazalendo ndetse n'ihuriro AFC M23 twigwana FRP bakorera mu misozi miremire y'Umurenge. Kuko twabibabwiye mu bice bya Mibunda aho n'ubundi muri teritwari ya Mwenga hagiye havugwa ngo imirwano ihuza izi mpande zombi, gusa amakuru yizewe aturuka muri ibyo bice yemeza yuko umwanzi yakomeje kugenda yikanga imirindi, akomeza kugenda ahunga ava mu bice byinshi nyuma y'uko MRDP yigaruye point zero ikigaruye n'ibindi bice byinshi biri mu nkengero za Minembwe. Aduye ibyamuteye ubwoba uri mu bice bya Mwenga akomeza kugenda ahunga mugenda nta n'imirwano yabaye. Yabonye ko ingabo za FRP zigenzura agace ka Mikenke, bimutera ubwoba ngo akomeze yicare mu marundi Mikenke irimo ingabo za FRP. Rero ni muri ubwo buryo ingabo za leta ya Kinshasa n'abarundi zarahamutse zikomeza guhunga imirindi intare za Sarambwe, kuri ubu ngubu zikaba zarikuye za marundi zikura za Turambo. Ubu dukoze amakuru nuko ingabo za FRP zabashe gushika mu gace ka Gipupu. Twibutse yuko ibice byinshi bikirimo amoko atandukanye, haba Apfura, Ababembe, Abanyindu, abo bose bakeneye umutekano uzava ku ngabo za FRP twigwana MRDP AFC M23, kuko abo ngabo ni abarevolutionnere kandi bakomeje uburevolutionnere kugira ngo bakomeze barindire abaturage umutekano n'ibyabo. Iyo niyo ntego y'abasirikare, ni ukurinda umuturage n'ibyiwe, naho mu gihe uruhande rwa leta ya Kinshasa rusenya ibyo abaturage bubatse ntibabirinze kandi ntibaretse no kubisenya, bakagira ubutabirinda bagasa kandi bakongera kubisenya. Ibyo byerekana yuko ari leta y'abicanyi, ari leta idafite intego, ari leta yataye intego yo karindiye abaturage umutekano, ahubwo akaba ari ifata iya mbere guteza umurinda ababisenya, ndetse nabo ubwabo bonyine bari ku mirongo y'urugamba basenya amazu. Ubu ngubu tubabwira mu by'ukuri arega tuvuga ibintu mu gahunda gukabya, za Karinga amazu yose yararashwe na za drone guhera Irundu kugarwa bino bice byose bya Bidego, amazu yose yise hasi, ayo yose yarashwe n'ingabo za Kinshasa n'ingabo z'abarundi n'abafatikanije. Rero ni muri ubwo buryo mu gihe umutekano ukomeje kugenda uzamba mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage benshi bakomeje gusaba amahoro ava ku ngabo za MRDP, niko batabaza abayobozi b'izi ngabo kugira ngo baze barenganura abaturage bose bari mu kaga, nk'uko MRDP ntabwo ifite intego yo kurindira abanyamurenge umutekano, ahubwo ifite intego yo kurindira abanyekongo bose bagizweho ingaruka batejwe n'ubutegetsi bubi bwa regime ya leta ya Kinshasa. Uko niko byifashe mu busabe bw'abaturage n'ubundi bakomeje gusaba ingabo za MRDP kuza kubarinda umutekano. Zabashe gushika mu gace ka Gipupu ku munsi wa none ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2027, baja kurindira abaturage b'Abapfura n'Ababembe bahereye muri ibyo bice, ndetse banakomeje bagaze n'ahandi muri lokalite ya Giseka kugira ngo bakomeze barindire abaturage umutekano. Bageze mu gace ka Gipupu ariko barakomeza babona ko atari ngombwa, n'abace bo muri lokalite ya Giseka nabo bakeneye umutekano. Ingabo za FRP zikomeza imbere kugira ngo zikomeze zirindire abaturage umutekano. Kuri ubu Gipupu na Giseka byose bigenzurwa n'ingabo za FRP. Tubutse ko aho Giseka ubatambutse Gipupu urumva ko zabasha gushika muri Gipupu, n'ubundi zirakomeza imbere ngo zikomeze zirindira abaturage umutekano babujijwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngayo nguko uko niko byifashe mu misozi miremire ya Minembwe, nuko agace ka Gipupu kabaye libere kugira ngo abaturage bashobone amahoro, ndetse n'abantu benshi barasigaye bari mu isoko ya Bijombo. Tubutse yuko ubu ngubu Bijombo hari isoko ihuza abaturage benshi bava mu bice byinshi bitandukanye, n'ubundi Gipupu itaja kwigarurirwa. Gipupu harimo umwanzi mwinshi yuhungabanyije umutekano w'abaturage barema isoko ya Bijombo ihuza amoko menshi atandukanye. Rero kuri ubu ngubu ibintu bikomeje kuja mu buryo, isoko ya Bijombo iremamo ibintu byose. Niyo mpamvu mubona ibintu byari byarahenze mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwafungaga inzira, kuri ubu bitangije kugenda bija mu buryo nk'isukari n'umunyu, ibiye ko biragenda ripunguka kubera ko MRDP ikomeje kugenda yigiza umwanzi kure. Mu mugambi wa MRDP ni ukugira ngo yigize umwanzi kure kugira ngo abaturage bakunde babone ico bifuza, kuko n'ubundi ibyo bifuza byinshi bari barabyimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ari muri ubwo buryo MRDP yavuze ko itakwifata kugira ngo ahubwo yakomeza kugwana no kurenganura abaturage bari mu kaga, ibyo bimwe n'ubundi bakabasha kubigeraho. Uko niko byifashe, uburevolutionnere burakomeje kwadivasinga, birakomeje kugira ngo bakomeze bigize umwanzi kure. Gipupu na Giseka utwo turi twose kuri umunsi wa none turimo ingabo za MRDP. Niyo makuru yizewe aturuka mu bice by'imisozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze n'amakuru mu gace ka Karemi. Agace ka Karemi n'ubundi haje kumvikana amasasu menshi
Amakuru aturuka muri ibyo bice yemeza yuko haje kubamo isubiranamo rikomeye hagati y'ingabo za Kinshasa ndetse zonyine ubwazo ku bwazo. Sinzi icyo kinyamibwa nimba gisobanutse neza, ingabo za FARDC zonyine zaje gusubiranamo, ntabwo ari abazalendo basubiranye muri ingabo za Kinshasa, ahubwo FARDC yonyine haje kubaho isubiranamo rikomeye, ubwo amakuru yizewe aturuka muri ibyo bice yemeza yuko haje kubamo gukomereka bikomeye hagati y'impande zombi ndetse n'abandi benshi baje kuhasiga ubuzima, ubwo ingabo za Kinshasa zonyine zaje gusubiranamo mu by'ukuri nabo bakomeje kugenda bibabera amayobera, mu gihe intambara ikomeje kugenda ikaza umurego ibahanganyije n'ingabo za MRDP, FRP ndetse na AFC M23, bo bakomeje kugenda basubiranamo ubwabo kuri bonyine. Rero uko niko byifashe n'amasasu yumvikanye amakuru aturuka mu baturage yemeza yuko haje kubamo isubiranamo rikomeye hagati y'ingabo za Kinshasa zonyine ziza kurasana. Ngaho nguko njye bategura amakuru ni 500 OK Pacifique nk'ibisanzwe, usanzwe uhagaze amakuru mukomeze munagirwa na gahunda za Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TV N.